Balsamo Sursurando. Naimbag nga orasyo gagayam. Isagot mi kada kayo ti sabali manan nga istorya nga ingkam pinauluan. Yamashita. Asino na ita? Di matagsaw. Asino na ita, kunak? Apay mo na ita? Paiman? Nagsadot ka mo ta sumungbatan mo, sino ka? Naimbag nga oras mo, nana. Tamimot alakay daytoy. Nagatidog ti timid na. Mabalin na pagibitinan iti hanger to'y timid na. Ay, apay, sino ka? No nibal sa mga nakuti gagara, mawan, napamanan nagsursaw. Baka rabin tuman na sumang putod. Siyak ni Tumi. Adoy. Anya day tayawawat mo. Nagmurang nga papel. Mapaday to. Mapati Yamashita part 2. Nakalidan di Yamashita part 1. Iswa part 2 mit ita. Yamashita part 2? Agbirbiro ka kiti kadwa ka mangsapul iti kinabaknang. Yak ngamin ammo agbasa. Isunurid nuray tak ngamin. Hey, sigurado ka kinabaknang ti aday ti day tama pa? Nana. Kadito tinangiturungan ti angin kanyak. Siguro, kasapulan nyo ti kwarta. Iswa dito tinangiturungan ti angin kanyak. Ay sus, launay awan makukwarta may. Uray piso apiwis, awan. Ay, apag iso nga ro ti umay ko. Da kayo ti makatulong kanyak. Tano masapulan tayo dayto ya kinabaknang. Pagbibingayan tayo to. Sige. Urayan ta day anak ko. Dahil pakita ta day tama pa. Ala, mangan kayaw inang itay. Ada nakipanganak. Kat intik autan kayaw iti kaninyaw. Ay, nasayata nasapa ka nagawid. Ada bisita ta. Tumi tinagan na. At idug titimid na. Anya? Asino na ita atumay, inang itay? Ayan na ngay. Aday kasilyas, takya-takki. Tapangan mga minapangan, inibus na di kilaban. Pati taysoy, inibus nan. Tayso tinsidsidana. Anya? Ay, tumay! Darasam di ta kasilyas, tadantanak ko. Ipakita tanti mapa. Word, nana, mabitin. Mauding ngad. Anya mapa, inang itay. Mapa ti kinapaknang. Yamashita treasure kano part 2. Anya? Agpaiso nga taday ta? Win kano garaw. Urayan damal pas ngagkasilyas ni Tumi. Tagdamag kakungwana. Basa man kabsat. Yak ngamin na mo tagbasa. Si kanibal Samador. Ngay bagbagan ni nana iting anak na. Balsamo, kabsat. Sana balsamador. Ay, balsamo gayam. Siyak mo't ni Rodrigo. Ha? Kuna ni inang iti at tumitinagan yaw. Ay, huwin gayam. Patinagan ko malipatak mo'tin. Tumigayam. Huwin, tumi. Balsamo. Basa man da ito'y ama pa. Sige. Nay, hanritin mo daytoy amapa. Asino tinangaramit iti daytoy amapa? Tumay. Hapon ka lumit. Anya? Kasano nga hapon may? Ilocano mo ti surat na. Ay, Ilocano ay Diyak ngamin mo ti agbasa. Hapon ngamin dinangtad kanya kiti dayta amapa. Asino nga'y ahapaw? Lakay ahapon na jay. Nagdapat idi jay lugar mi. Ngam na tayo. Dahil ta kumakano ti umay nagagaraan dito. Ngam na tayo matin. Isu nga intin na kanyak. Tasyak kano ti mangsapul. Ngam jak mit ngaron amo ti agbasa. Basaam man kabsa.
Mabit lang, kabsat. Nagano ti aro na. Ada nakasurat dito nga amyanan, laod, abagatan, kendaya, nanay. Ada na idrawing abat bataw. Kas kada kay kayaw nga ayan dagiti araw. Ay, sus! Isulaki din day ta balsa mo. Ito tulo na kita nga aro ti ayan ti Yamasita. Anya? Ay, sus! Sapulin tayo day ta Yamasita. Balsa mo. Pagbibingayan tayo tuno mabirukan tayo. Agpaiso nga taday ikaw? Wen! Ay, sus! Mamati ka kani. Intad ti hapon kanyak day ta. Mapa ko naktumot ka. Ay, sapulin tayo. Ikay kabakiran kanu day ta. Sapulan tayo na kita abatukan kay kayo. Dito'y kanu ang lugar tayan day ta kinabak na. Nga medya kabakiran kanu. Sige, tapadasan tayo man na sapulan. Nay, nakarubot na yan. Mapantayo ni Jay kabakiran. Agbati kayo, inang. Adayo ti papananmay. Mapanog kayo amag na. Sa paisang at. Ay, dak kaya tagbati. Tamangan no sandak nga ibingayan no makita yaw ti Yamasita Treasure. Ay na, saan may mabirukan na dagos na jay? Mabayag pa'y siguraw sa agparang. Basta umayak. Adya mo sa rukod kaw. Umayak rukunak, umayak. Daytoy, ada bato dito'y nga datiran na. Haro laki di daytoyin. Ha? Nay, win nga agpaisaw. Ijay dayat itong tuno day tatiran ti bato. Mapantayo ijay. Sige. Nay. Ayan ni inang iti ngayon. Awan mo tang. Ay, sus, napananan ngay. Napukaw sa amatin ni inang mo, balsa mo. Inang itay. Ayan mo. Adya, dito. Nay, ay saus. Imuli kayo mo dita payapasan. Ay, mga numatnag kayo dita, inang itay. Saan? Nakakapata. Ha? Mabisinak nga ben. Urayan da ka, tay purusan kayo iti kanalyaw. Ay, Darasing yung nana. Tagnusan tayo amarabyan. Ay, tani, adayo pa iti pagnain tayo. Ay, nagadayo ti sinursor tayo iti kabakiran. Ngamsan tayo mata nasarakan ti Yamasita Treasure Part 2. ay, kat masarakan tayon to ah. Ado pa'y ngamin ti papanantayaw. Saan tayo pa'y anagudwa, ya itong tuno ti mapa. Sa bagay makidi Nay, ayan ngayon ni Tumi atambe. Aday jay kasilyas. Day damat at Tumi. Kasilyas lat ayuyang nan. Naganunduma nga mintikang kanan na. Baybay anyo latta ka day. Ay na, nagsakit ti sakak. Kiluteman balsa mo. Nukunak tumo nga may ngagbati kayaw. Nga magpilit kayo nga umay. Ay, jak mangarod kaya't tagbati. Alan na, balsa mo. Iluteman. Ay, pati siyak. Nasakit mo ti sakak, inang itay. Di ilutek mo't numalpas mo nga ilutan ti sakak. Agin niluta, anak ko. Sige nga raw. Siyak pa, ito mo na nga ilutin yaw. Ay, sana. Inang first before anak. Siyak pa'y matabal sa mo. Sige man langan. Ay na, nabanog akong nga hililot. Huston, inang itay. Ay, siyak mo tilutin yun na. Nay, nakaturog magaya man ni inang itay. Hey, inang itay. Agring kayaw. Didak turugan Didak pala inililaw, naturog kayaw. Inang itay. Inang. Ay, awanag. Nakaturog Namnamaag lang ti panangilot na mo't iti sakak. Ay, inturogan nak mutay.
Ay, may bayak man lang ay. Sige, maturog kayo nga runay. Tay maturogay, inang itay. Yes, namatya nakaturog ako. Sanak nga gilot. Asinaw, yung tamay na bisita yaw. Itay. Ay, apay ayati lamakit kitam si kaot daw. Pumanaw ka man. Ha? Abay, nakasiyag damag. Kaya't kumula mama mo adi sa ngailiyaw. Ita lang kami na mga kita kasi katindong kasi may. Mabalin na pag-isabisan ni si Aranaw si timid na. Ay na, nauyaw ka launay matutaw. Maditagoy uyaw. Nagawid ka kitin. Bawal ti umay dito balay may. Apay ba? Basta pumanaw kan. Mind your own business, utaw. Ha? Ano ti bagbaga mayabot itay? Basta pumanaw kan. Tabawal ti bisita ita dito'y balay may. Nasaya at may, no pinapanaw yun ni Tata Utaw, inang itay. Tama nga no maigalis ti dilayo ang mangibaga, iti maipapaniti ang masita. Kat, binilin na magaya, madya kagawa ti bisita. Way, tanarigatan. Ang mga no maibagayo ti ganwat tayaw. Agawin na ti mapa. Ay, awanin na. Kaano nga tangay ang masarakan tayo dayjay? Dandanin, inang itay. Mapan kami manang intong bigat. Ay, umayak man ang Ay, saanin. Tadayaw. Agbantay kayo lang dito balay. Sige nga ron. Ay na. Ime marina kung tibiyag tanubak ng anak kaw. Gumatang tanto iti siya nga pulo alogan ta. Ha? Sangapulaw? Nay, nagadon kay alugan day ta. Walaeng sagkaysata. Ilakaman damat na nagiti ka robata balsabaw. Kanadan to swimming pool tata, agbating sutak taw. Wan, kan mansion taw ti balay tayaw. Wan, kan liman to ti alaan ta, babaunan ta. Ay no, ngam aduunay talima inang itay. Ay sus, may mayat ti adu. Sa bali ti para luto, para laba, para dalus, kan para sirbi ka data. Sa bali ti para kuko, kasjay. Ay no. Sa bagay mo't kidiya. Ay no. Sapay lang ko mga rod na masarakan min kinito may na di akinabak ng inang itay. Ay sus, hawan na. Saan ta basta masapulan ti balito? Tawan mo't gayam gamit ta, balsamo. Ha? Anya gamay, tumay. Yay ngay pang ditik iti balito. Yay detektor. Duang kami na pasit ito tunod na ito'y natira na pasit to'y batu. Di tamo no sa dino at talaga ti ayan ti balito. Wan nga raw. Ay, Sapay maudin na ito'y nga aro. Makita ta kuman ti balito. kahit anya aramidan tangay, tumay. No kalyenta ti dua pasit. Dubli bannog. Ay, iso masapul nga dapang ditikta. Sapno saan ta nga agbanbannog. Kahit pangalaan tangay iti usarin ta. Umatang ta. Anya, pangalaan tangay iti igatang ta. Awan mo't kwartak. Sika ano adda kwartam, tumay. Ay, awan mo't nga ron. Sika atag diskital. Taura isulat ambag mo. Ay, pagdiskitarak ngay. Dagiti kakalugaram Umutang ka iti gatang ta iti gamit. Sagmamano ay ati kasiyay. Nalakalaang mo't kiti. 100,000 pesos laing. Ha? Nagdakulang. Ay sus, Mariam laang dayta. Intun makalitan tiya masita. Balsa mo. Ha? Sa bagay sige, agawid ta nga runay. Tarugyak ti mapanagdiskitar. Pangusaram iti kwartaya, tatabal sa mau.
At dagatangag, baraw. Di ka madanagan, bayadak mitlaan. Uray agdublintaw no isublay. 10,000 pesos mo tiyot utangam, tata. Awan kasta kwarta ka. Manot kwartam di taya, baraw. 5,000 lang, tata. Sige, daytan, agsursurak pa. Sige nga raw, tata Balsamaw. Mabit lang, tinakalain. Pangusaram iti kwarta ya, tata Balsamaw. At dagatangag, di ka madanagan bayadak mitlaan. Uray agdublintaw no isublay. 10,000 pesos mo tiyot utangam. Awan kasta kwarta ka, tata. Tasanak pa mo nakalako iti iray. Manot kwartam di taya. 5,000 lang, may. Sige, daytan, agsursurak pa. Sige nga raw, tata. Mabit lang tayo nakalain. Nagdakkel mo't tinday tanga ututangan nyo, Tata Balsamaw. Way, tamasukatan to iti dakdakal balasan kao. Kwa? Di ka madanagan. Tore agdublintaw no bayadak. Ha? Pangusaran nyo ngamin iti 50 milaya, Tata? At nangarod katangag balasan kao. Kat numagatang ko na yay. Milyonaryo account. Anya? Ay, pasensya kayon, Tata. Diyak maitad ti kasta kadakkel agatad. 10,000 pesos mabalbalin pa'y. Sige, mabalinday tan. Tagsursurak pa'y kadagiti kakalugaran tayaw. Abay, pangusaram iti kwartang ututangam, sika, itay. Adang arod gatanget. Ayat garangam. Basta, mamam to. Diyak pa'y bagbagatap mo saan masukal. Ay na, narigat ang papautang ita, itay. Narigat na sa pulan si kwarta. Bayadak mo't laeng. Di uri ag triple niyo isublik. Manututangam ako ram. 10,000 laeng. Ngamnada kawadwadan na di uri 20,000. Kasano ti pa nagbayad mong tungay? Kalpasan di makalawas. Itod ko na dagus. Ag triple. Oh, talaga? Ay na, nagbayaran. Sigurado ka, bayaran manakaws. Wan nga rod. Manuti may pautang mo utaw. Ay na, kayat ko na ita. Mayat,ag-triplay. Ay kat, pautang anak nga rod na. Ay, naitangarap si problema. Sa uray kayat ko nagpautang. Awan magaroon kwartak, uray pisaw. Pulos! Sinalbag ka ba't utaw? Tinaktak mo lang ti oras kaw. Imbagam kumadagos ang awan may pautang baw. Tapno pimanawa kaw. Sayang ti oras ko kang ka. Sinalbag ka utaw. Utaw nga utraw. Di ka kamalangan. Utraw kiday. Hawanan! Ang bubuso na nitay! Ay na! Naglaing ka na nagdiskita. Nakumplito mo na dagos ni 100,000. Wuna, nagtinulungan may kiniinang kau nga inutang day ta kwarta. Tumay. Ay, sige. Kay nagatangan ng aramatan ta. Balsa mo. Sumurutak, tumay. Tapno at nakadwam nga gaway. Ay, saanin? Tapasit lang, day. Nalagaan. Sang kabitbit. Sige nga raw. Urayan na ka. Tamabitak lang. Ay na. Makalitan ti balitok. Balsa mo. Ay na. Kasla makitkita kung ti panagbiag yung agi na. Da kayon ton ti kabaknangan dito lugar tayo. Hagbalinton alim mga istori ito'y balayo. Ay, saan? Tamarigatan ni inang kau nga umuli iti agdan. Hagdan niya. Paikam to ngamin iti libitor Ay, wuna niya. Kun eskalator niya. Ay sus. Doray mga sawa kan tupay iti sangapulo. Het mabalin. Tadunton ti kwartang balsa mo. Na. Mauli pa'y na itasawa at umay. Lugan kun balay pa'y tunan may. Ay, sige nga rod. Urahin nak. Tapaman nga agsubliak. Mapantamanin ni Jay Bantay. Ayan ngayon day ato may.
makalawas na din nagsubsubli dito'y balay sabaw. Wan nga raw, inang itay. Hey, awan mo tayo. Nagpaspas pa yun ti pa nagtibayaw. Hey, sabalin ti mapampanunod ko. Diyak makaturturo ngayon. Intaray nansan di kwarta. Ay sus, di kag panunot iti datos. Ting positive. Patsik nga umay na dyan madamdama. Ay, maday, inang itay. Maday, diyak parparik na kanya. Intaray nansan na talaga ti kwarta. Ha? Basabaw! Itay! Kaduak na kitinakaw sa kanyaw. Nagpakuyong sa kanyak. Humayda ka no singirada, tinutang yung akwarsada. Tay nagtriplay akwarsada. Ha? Ay, adan na gitinakautangan tabal sabaw. Uwan nga raw. Ay, anya taramidan tayo ngay, inang itay. Ay, intaray damutan di kwarta nga inutang ta. Ay! Ay sos, nalpas kayong tatabal sa mo, nanay tay. Hala, di kayag lemang. Sangwan yaw, nagiti nakautangan yaw. Kat ipakaawat yaw, tinapasama. Nagtalag kayo mga min adagos iti tawad, di yumit amamaw. Hala, aggunay kayon. Ingkay idaroman di tawa ng loko ka na kayo. Nanay tay, tatabal sa mo. Bueno gagayam. Di tamanan, tinaggibusan, ti may nga istorya, dito'y drama tayo. Balsamo Sursurando! Insurat ni Jenna Almoite Diaz. Agyaman kami, itiingkay Panang Tarabay. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Leslie, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawi sakmet amang ibingla iti kapadasak iti biyag bareng makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngeg. 5 atawan mi met anagayan ayat kani Eric, ket ag 2 tawen mi pailaang agdandan na kas agasawa. Rugyak nga ruden ti ag salaysay. Panagkunak, nasingput gibos ta, friend. Wan nga rod, sapay na kumaatakas ta, kasla nasingpet matilangana. Kun may sa,
awan ti starting salary. Naiparehas adagos ti sweldo ta kadagiti sigod akadwa na ije parlor. Excited ak nga rudan nga agtrabaho inton bigat. Oray siya, friend. Excited ak matan. Kamaudyanan na. Nakasapol tamot langan iti trabaho. Nasingpot pa iti boss ta. Nako namon, friend. Oh, kumusta ang itinapanan nyo? Bakit? Good news na kay. Naawat kami matlangan kini Beverly iti trabaho. Ay, kat nasayat no kasta. Mangrugi kami nga ruden inton bigat. Ay na, nakaragrag sakak. Panagkuna kami, nasingpot di boss mi. Kan ayos matisweldo mi kan kwa na. Kasta ka di? Ay, ungayam. Kumusta mo tinapanam iti ili? Di nga'y pag-applyam at trabaho. Awan, sana ka naawat. Bakit? Iti kinaadumi ang nag-apply. Manulang ti qualified. Kasta ka di. Ay, anyangay nga rod. Anos lang ang lakay. Adan tulat na. Mapanak inton bigat iti ili. Padasak asarong karan jasigo da boss ko. Bareng adamanan ipamaneho na alugan. Kaya't mo asawan, mayat ka manen nga agsubliti sigod at trabaho? Agmaneho ka manen? Una, awan mo tin sa bale pagtrabahoak. Ano saklatan ti makimaneho manen. Isupay nga igatang kadagiti masapsapol dito'y balay. Friend, masapa ka inton bigat nga umaigya balay. Apay, friend. Tapno saan tan nga agplete ang mapanagtrabaho. Makilugan tan kinila kay ko. Ha? Kaya't mo asawan? Mangrugi mo ni Eric nga agtrabaho? One friend, idi na minsan pa yung aldaw. Naimbag man ta nakasapol iti trabaho na. Ay na, jay mo't lasigod abos na idi Naimbag nga rod, tadabakan ti agip na. Isong at ipasada na. Ay kutuan Imbag laangan ngam jaawan. Una, imbag pa'y kunam, tawan pa'y anak mi. No adan akit ay na, nakarkaron arigat. Wen ngam may mayat matlaang numadan kayo ni iti anak. Iti kasta, ang damat inspirasyon yo iti inaldaw. Karkarong aggagat kayo no adan tun anak yo. Wentong friend, dumteng tumat kiti data, ngam panagkunakit saan pa'y nga ita. Sige, umayak to nga rod inton bigat iti balay yo. Tapno makatipid ta iti pamasahe. Ne, adda kayo matatang. Ay, wan. Nagluto ak nga ben iti ni tiba manok. Nangyagak iti si dain nyo kani Irek. Ay na, agyaman naktatang. Di yu pa'y laimbaon ni Vanessa, ta iso kumanti nang yag dito'y balay. Sa nabalita si Dagmit. Kaya may sa, kaya't kayo ay makita. Ay, may kawak nga men, asan kayo na matatao dito'y balayaw. Anya ngay nga rod tatang. Agtrab-trabaho kami matan adwakin ni Eric. Sana bale, umay kami to inton Domingo iti balay. Ijay kami to ang mga aldaw. Muna! Umay kayo at agbabanding tayaw. Wen tatang, agpalingki kami to matan kini Eric. Muna! Ay, apay nga awam pa'y ti asawam. Awan pa'y tatang. Ang amangan no paawidan day jay. Apay, aday bagayo? Saan kami nga gandar di makinati danom nga us-usarek. Kitain nanto kumamanay. Isuka itinang tarimaan mo ilaiday. Kasta ka di. Maala, urayan nyo lang arud biitan tatang. Patsyak apaawidan day jay. Anya kamatan Eric. Imbagak matkan ka nga agawid ka adagos kalpasan ti trabaho. Impasigod ko pa'y kan ka idirabi nga agpaling kita. Ngam ita ka lang asumangpat. Alas 5 iti agsapa. Ay, pasensya ka na bakit Naginom kami nga miniti, boss. Naganasan mi ti nagistorya. Diyak mo tin na puutan ti oras. Agsapa kaya men. Anya kamatan Eric. Saan na pala Kuyugan ka lang tama pa nagpalingkin ton madandama. Ituro ko labit. Walay, 2 oras lang. Ay na, jak lapat yan dayta. Ala, maturok kan.
Awagak laangan ni Vanessa. Isulaangan ti kadwak amapan agpalingki. Ay, nagbanglumat din lutom asidaan ni nanakaw. Ada pa'y gaya min lutom adikay. Nagadumat na makmakan. Tatang, sagpaminsan laang mat. Apay nga adi may maniray. Awan tatang, nakaturog pala dayjay aging gaitan. Apay? Anyat oras na nagaway. Parbangunin tatang. Iso nga rod mat ti jak kayat kan kwa na. No ijay ayan ti sigod at trabaho na ti ayan na. Saan amapukaw ti arak? Ay, una yan. Ay, bagam ti asawam. Saan na may paret nga ginom? No, kasta ka na yunan na betain. Ay, maday. Agasam taging kat parbangaw. Tatang, kasaritak tumanan ni Eric, may papan itiday taabanag. Ipag Disney! Woo! Lukot up tili daw! Ipag! Oh, apay ka didino. Kuha kami ni Ipag! Ninsan Eric! Anday di ospital! Ay na, nadisgrasya! Anya? Naidong parti man maniho na alugan! Ay na, anya nga min ayat inararamid mo lakay. Pasensyakan ba kahit aklo nakabasol ko ti amin. Agyaman ka ta saan ka napakaruan. Dayta nga min ti bagbagakan ka. Amom ngagmaneho ka pa'y nga agawid. Ngam naginong kalat na. Anya ka matan. Bakit? Di kan tumit agan anad. Mamin ano nga ibagakan ka adi mo unay ti aginom. Aksidente nga rod. Aganan nadak mat. Ngem talaga siguro mapasamak ti kasjay. Kasano pa'y itan? Dakkel ka no ti dadaal di iman manehom. Sigurado asi ka timang patarimaan iti dadaal na. Dakkel agastos day jay. Ay na, anya ka din dayta nga inararamid mo, anak ko. Nanang, Daytan ti ibagbagaken kay di pailaeng. Saan adakas ti uminom iti arak? Ngam kontrolom kumamat Amumat nga agmaneho ka pa'y. Ano sam ti masermonan lakay. Ngamin, para matlaang kan ka ti bagbagami. bakit? Anya gay ita. Imbis nga trabaho kayo ado at tapno makaurnong kayo. Ngam ti kakay suna nga urnong yaw. Pagbayad yaw iti pagpariper iti lugan. Kurang pa'y. Nanang, Mala, agawaam ti agpaimbag. Iti kasta, makarwar kan dito'y ospital. Leksyon day taken ka, Eric. Sapay ko taliklikam matan ti arak. Kasano itan lakay? Saan nga umdas ti urnong ta pagbayad ta itilugan ang nadadaal? Kabarbaro ajib day jay. Iso ang nagdakil ti bayadan ta. uwan nga rod. Ay, mangibagak pa'y lakad na nanang. Barang nga da kawartada. Isupay lang ti utangan ta na. Pasensyakan bakit? Nagaramit ako ni ti dakala parikot. Mala, di mon panunutan day ta. Tinapatagkat na ispal ka. Uray kasano ti aramidak nga agungat kan ka. Nalpasan. Saanan ang maisubli ti amin. Mga ramid talaangan iti pamuspusan. Iti kasta, maipatarimaan ta tinadadaal alugan. Bakit? Pampanunutak nga ilon ko laangan ti titulo ti daga. Anya, ngam, Isulaangan ti amok a pamuspusan, lakay. Awan matlaang ti agpautang kadagiti kakabagyan ta. Agtrabaho ta adwa. Tapno matubos tanto mo ilaang ti daga. Iso day ti kanayon kumot nga ibilin kanila kay kong. No kayat na ti uminom, ijay latan balay mi. Kaya't kuman apagsasawan nila kay ko. Ngam awan matlaang ti mapasamak. Nalpasan ti amin. Sa bagay, di namat nagayatan ti kasdya napasamak kan kwa na. Barang agpanunot matan Kat, sa dino nga iti pagtrabahuan na ita.
Awan pa'y friend. Adala ang ije balay. Saan pa'y mat anak kasapon iti trabaho na. Ay kat nabakante ang arod. Ay, una. Pampanunutak nga rod. Aga brodak sa. Ha? Dakil ti utang mi ijay bangko anang ilonak iti titulo ti dagami. Kurang ti sweldok dito eh. Kan oray agtrabaho kami adwa. Agporsyento laang nga agporsyento ti utang mi. Ibagam kanyak, no talaga nga interesado ka nga aga-abroad, friend. At amok amabalin at tumulong kan ka. Sigurado ka kaday, tiday ta. Plano manakaw. Wan tatang. Aga brodak laangan. Uray 2 taon laang. Kahit pinalubusan na ka ti asawam. Saan kami pa ang nagsarita, tatang? Ngam amok nga umanugot matlaang dayjay. Tano saan aga po iti inaramid na? Diyak kumamit mapanunot ti umadayo. Kahit kasaritan pa'y nga umunanak ka. Asawam latan ni Eric. Tatang. Wanyaman ti plano, naskin mo't amamuan na. Sana mabalin na si kalaang tagplan-plano ka nagdisdesisyon. Wan tatang. Kasaritak ni Eric may papan iti plano.Ag-abroad ka, kunam? Wan. Sana bale. 2 taon laang mat. Bakit? Diyak mo't kaya't amabaybay ang taa dumakil ti utang ta ijay bangko. Aging gaasaan tanton amatubos jay titulo. Pasensya ka na talaga, bakit? Jakmat nagayatan ti amin. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nalpasan ti amin. Ti aramiden talaang ket agtrabaho. Tapno mabayadan ta ti utang ta. Jak kumakayat nga umadayo ka. Hanggang no desidido ka nga aga-abroad. Awan mabalin ko, bakit? Ay na, agyaman ak unay iti impo utang mo akwarta, friend. Kasapulak unay daytoy para iti panang ipagnak iti papeles ko. Awan anyaman na, friend. Sikakit di man. Di ka madanagan. Bayadak tumat lang apaman nga adda kwartami. Uwin ka di. Saan ka mat nga bapuraan? Naimbaglaangan, tanda ka lang tapagtarayak no kastoy amagipitak. Kat talaga akas ta ti agayam agtinulong iti amin abanag. No, lakit di tadda na wadwad. Oh, apay asaan ka matagtagaril ka? Pampanunutat nga mintiyada yun. Ada ka pa ilang dito eh. Ang aglalao ka na danag kan ilim ti marikrik na. Ay na, unay kan ay 2 laang mat atawon asaan ta makadwa ti tunggal maysa. Adamat cellphone lakay. Isupay laang ati aramaten ta tapno makapagsarita ta. Huwag matkid niya. Ang pangasim bakit? Anadam ko matibagi mi jaywan. Wen ka di lakay. Kas tamat kan ka amabati dito'y Kas iti kanayon ko nga ibagbagakan ka. Liklikam ko man ti arak. Uwan bakit? Awan ti rumba nga pagdanagan. Nabayagan aliniklikak ti arak. Agyaman akno kasta, lakay. Nasayat mo ta si Mangpet kan bakit? Apay ka di, Eric. Di mo't inton bigatan ti ipapan mo di Manila. Kat ijayan nga urayam ti flight mo nga agpahong ko. Wan? Nagluto ak iti paborito masidaan. Inayabak mo't ladanan ng kantatang. Aglalang lang tayo pa'y mo't amangan sakbay ti ipapanaw mo. Imbag man ta na panunot mo tinagluto, lakay. Una, kasla padispidida mo iso na lang, tadatay lang ang pamilya. Agyaman ak, lakay. Awanan yaman na bakit? Ingkag palasin. Kalpasan na, sumaruno ka iti kusina. Nalabit nga agturong mo ti dananang kandatang. Idasar ko, ti pangrabyan tayo. O sige, mabiit lang nga rod tagpalasak, lakay. Na, unay matanday tanga urok mo, Eric.
Nagpigsa! Nagsardang matan. May bayakon. Sa paag tulaangan ariingan inton bigang. Eric, bumangon kan. Aldawan. Uy, Eric. Eric. Kasla saan matin nga umang angas ni asawak. Ay, Diyos ko. Nanang! Nanang! Umay kayo man! Kasla saan matin nga umang angas ni Eric! Nanang! Saan? Saan napod na dito eh? Pasensya kayo, Mrs. Dito ang arrival ti pasyente. Eric, bumangon ka dito. Eric, asawa. Kapay ang pinanawan nakmatan. Apay! Mrs., magipagladingit kami tinapas sa makidasawa. Panagkunag, kan hindi pa ilarabi anaawanan iti angas na asawa yo. Heart attack pinataga po iti panakatay na. Eric! Eric! Mrs! Mrs! Apay ang kastoy. Apay ang kastoy. Di ka ulpit ibihag nanang. Ay, Leslie, anak ko. Patibtiram ko matapakinakam mo. Talaga akas to'y tibiyag. Ano ti pasamak asaan ang mapakpakadaan. Tsaka mo ni panunutan nanang. Apay ang kastoy. No kaano nga daw ti flight ko. Sumat ni pan nakatay ni Eric. Kasla kaya't kumatan ti matay. Anyalaon ay tinagbasulak iti apo. Tapno aramidin na ti gastoy kanyag. Anya nanang. Saan mo asidiran ti Diyos, anak ko? Amin apasamak iti biyag kat adda makagapo. Punuan na sakit kan narigat nga aklunan. Ngam nalabit nga aging galaangan dito iti biyag na. Naganfil ti biyag. Inalada kami latta kumanado. Tapno saan ako na makariknay ti sakit. Nagsapa unay da ito'y para kini Eric. Ay, Leslie. Diyak sa kabalan, nanang. Leslie, nangyagak itimakan para kan ka. Awan ka nas ko, mga friend. Mangan ka. Itikas na, ada pamigsam. Di mo kumabaybayan ti bagim. Ngamin, si kamat lang ti agbalin ang nakakaasin o bilang laeng. Sige laeng, isangit mo no iso ti pakalagaan ti riknam. Unfair talaga ti biyag. Diyak mo no apay ada kami pa'y lang tinakapasamakan ti kastoy. Iti kinaado ni managdakdakas dito'y lubong. Apaya ni Eric pa'y tinakasingsingpat nga asawa. Ikamang tayo amin kan kuana. Amok ati Diyos kat saan ama nagbaybay ka. Saan na nga itulok ama pasamak daytoy kan ka no saan mo akabaalan. Amok nga darason no apay anapasamak ti kastoy. Di ka kumamaawanan iti namnama, friend. Amok apanubok laeng ti Diyos daytoy kan ka. Panagriknak idi kat nagbalin anapaidam ti Diyos kanyak. Ngam gapu iti pamagbagakan panang liwliwa ti pamilyak, ininot nga inaklon ko ti amin.
Jakmatan intuloy ti nagabroad, ngamin inawak idin ti anak mi kani Eric. Ket ita, 7 atawan metten ti anak ko. Pinanaganak metlaang daytoy iti Eric. Addaak ita ditoy syudad ti Bagyo nga agtrab-trabaho. Awan metten planok a makiasawa pay, ngamin umdasan kanyak ti anak ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Leslie. Ken ka pagayam, Leslie. Agyaman kami unay iti daytoy apakasaritaam nga ingka imbinglay. Kas iti kanayon da nga ibaga saan amang ted tinamarswa iti panubok aditay kabaalan alasatan. Amin abanag ket adarason no apay a mapaspasamak. Ditay nga rodrumbang asidiren ti Dios. Adadakit di apatibkaren tayo ti pamati tayo ken kuana. Pudno anapukaw mo ti asawam. Ngem pinaraburan na kamet iti kinabaknang nga isu ita ti kakaiso na nga anak mo. Alakastan pagayam, Leslie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.